Haka jingjia accident ka balaja haka por sibje e jok step khat sautrik hasurok ba NH6 handong po arngut kibrikula du e yala ka jong ka jingem kat ba unongnya ba du wei ba syong haka te kali kilaman saujur katolong kubor nagi bulet ka ribhoi district kaya thu ba ka te jingjia kalaja yan civil hospital nong po laong ba ka te kali tourist taxi kade ka badan yo number ML not san n Northway New South kade ka banya du George Karkongor na Shillong bat hapo kate kali la syong da laingut gibriu ki bakentop yu banra marbo na maulen rei Shillong u ferik Karkongor na nongra Shillong bodu Louis Karkongor na lapalang Shillong kate ka tourist taxi kade ka mi na Shillong bat ka badan halenti ban hiar cha Guwahati laong ru bakadaw ka balawan ra ya kate ka jingjia accident kade namar ka jingnya state palat unongnya ubelanya ya kate kali haka kate ka kali kalai batenra bej yu divider ne ka benta ba phya arliang ya ka surok NH6 hadin katapat ketika kali kasakala kompong hapleng surok bat kabalawan ra kejing mensau bat kejing khatno jongki ki basyong hapo ketika kali apa ki pulit kila poi hak ketika jaka kila lap bundungnya lembat arngut ki basyong hapo ketika kali kila mensau jur lor kata kila lap ru bawei napreng jongki balathya lengketar surok hapreng kejing play kasam bajur apa ki pulit kila ra sajaka ajing sumar ki doktor ki badan civil hospital nongpo kila pen bana bauteu balathya lengketar surok ulah klano bat hadin kata kila syamru bawei niki bala khamen saujur ya kabala phano marmar si civil hospital Shillong kham hadin pat layo jingtip baute bala pha sumar si Shillong ru ulah klano namar bajur plat kejing mensau